Zainal Beta, maestro lukis tanah liat dunia, Arif Daeng Rate, Pakeso Muda. Selamat menyaksikan. Nyaman dari Kyoto Pomari Minasanta dua adaan nekuerang dua adaan nekuerang ngridale kang malak birita Tutui butago akaraen tumpaki punaran rorong go aji pandana tilina tamatene daen nakamato jeng bombon nago amarawantin nalagyo te narapan na masagana sangkamana mana bom pun mati marawanti nati ruang yaman akan repuk pun ya malalang iya daen miden ria nakamato Terima kasih.